Hita suton halana siul ma pukahon ta acara adat para soy rumah tuani orang tua rumahon. Jadi nur nami bani siam lebih depan sisai hubani tondong pamupus satangga. Depan nami bani siam depan sisai nami bani siam. Ya bani tiga hari nup salpu dumarohkan nami hurum hanas siam patuah kon bahwa adop marujung golu
panugulan nasyam. Janah bani panorongon tulang madas nasyami rumahon dimben nami dimben sisay nami wen nasyam. Nono tapi kanami tulang nono malasur nasyam. Tondong nami tondong bona i rumahon. On madimben sisay nami wen nasyam tulang dep ko sidasa sami rumahon. Ya ase azar-azar nasyam manami sonaha pardalan di adat parsarma tuan ni orang tua namion. No terbik kanami tulang nono malasur nasyam. Jalo nasyam may begas malas nihur. Jadi ban orangon roh doha nami manisay nasyam depusi dasa syam di rumah namion halali marhitehon nasiol ma pukahot acara adat parsa rumah tuan ni orang tua namion. Jadi ban orangon tulang aturang ase jalo hamad ban namion ase podah-podah nasyam rumah nami nah pardalan ni adat parsa rumah tuan. Jadi aima data di ban namin jalo nasyam may begas malas nihur. Dong upasan ni halak simadungun tapi nama tu al perlobi ni ang legan kan cuma na imas legan hamani poin na tubuh jadi ija langit na zuzung ni ija itu tan hidogi halanyai namang indo hubani sanina nami tu halani boto ijon ma na syam boto han ma na syam age boleh na syampe marsahap au maai hita maai na wala Rahman Syam bani tondong pamupus nerangkap tondong pamupus maganupan anami tondong oleh ya jadi suruh nasyam ma porsa malobe tondong pamupus. Jadi ubani nasyam tondong nami tondong pamupus tondong bona tondong jabu bani panorangon tulang yem dosok kanami ma hubin nasyam nasongon adat saya rumah tua totung ke rumah saya rumah tua ini mardalan mai porsa ma perlobi. Jadi nur nami langpak kanami opi mamake hon tulang anggolapi mar porsa nasyam. Jadi nur nami nasyam malobi mamake porsa baru pak kanami mamake. Aima terima kasih betulang. Tokin nari hanami pe ben rahut-rahut tu benasyam aima porsa ase ulang songon namir dong ciman jujung nasyam mamikiri nama saon. Jadi hubani hita haganupan odoran ni tontong ase mar porsa bahita. Lanjut. Bagus. Maju melalui syam jumpa syam tondong tak. Hopu maju Randi Reno maju ma Usun nasyam Dun sada Zoko hayap Tirta hayap Tap Pael Ijaya Dokpe boru panugulan na indala pe margotong ya on madempan nami uben nasyam halani siol mapukahot acara adat parsal batuan ni orang tua nami jadi nur nami on madempan nami nasyam asa di armal hataro pahatan nasyam parugasta tetap non petar ke nami dempan nami nasyam non malah suruh nasyam tene
Kuben siam ase azar-azar siap manami ase tukah na siam malobe at berhitung kata di Tuhan ase tayo tukah kita acara adat sayur batuan yang nomor terbitkan kami dan penanggung siam orang tua kami memang malah turun siam jalur siam ini belas melas miur. Terima kasih mak. Kata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondo na pasing ipukah kita mapahata parugason. Amin. Kah parugas tahun ni bagus goreng itu antene. Jadi bani ombat bani ombason rohmanan siam pohopu bayanak pohon pohopu bay boru. Horas pohopu bay boru sekarang. Horas. Iya. Kita haganupan sonage keluarga irumahon pukahon ma acara sayur matua ni orang tua ta halannya ai rup martongo mahita lobe gabe onjolan ni horjata marhite hata di Tuhan. Luya nomor 150 tulubi ayat sada pakon ayat 2. Martogo maita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, Bapa na tetap makahulungi hanami. Terima kasih ma bamu Tuhan. Halani adong do ham na tetap memperhatikan hanami. Haganupan hanami on Tuhan. Terbatas do haganupan. Terbatas do gogo. Terbatas pamboto malah umur nami pe itanohon terbatas do tapi on ma hatengeran diuhur nami marhite hatamu nama katahun idok ni uhur ni jaho badon nasura marpusa seng marnaro tap holong ni ateimu mulak ratah duin siap sogot begal do habularanmu halani ay ma sihaton hamba ni uhur nami haganupan nawar pusok ni uron Tuhan. Terlebih keluarga besar tinading ni Bapa hinaholong ni uhur nami on. Andohar ma marhitehon ni acara adat sayur matuaon. Gabe hadiaron men hajengesun hasadaon itu ngatuhan ni keluarga. Marsia poha-pohan do muhubani holong lahum bamu. Ibagas goran ni Tuhan Yesus na tetap makasobani hanami. Amin. Idop ni uhur di Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa persor di tono na pasing mana makasomani hitaon haganupan. Amin. Torta bani panorangon bani parsayur matuan orang tua tahun. Jadi nur nami bani siam panggual nami. Ya. Halani sayur matua do orang tua namion baik kamal lebih nalau si tortorok nami sayur matua
Bekam nalau si tortor konami tortor na lupa duahon benesyam malobe olop-olop. Ya tortor nami betoluhun. Manes halani ramos do. Tinading ni orang tua namion, abang namion. Sonai gue pahoku, sonai gue pun nyompah kegadupan. Ben hama lebih gual ramping ramos. Roh parboron nami manoban-nobakan itondong ni banasya malobe laguni na mardom huzay. Sonar
patapi pasu-pasu ubani parburun nami ase bene siamma use musik namar pordom wakku zai. Hanami nortor pokok tontong nami to kinari benesam loy sada lagu nalau si tortorokon nami tortor riap nami benesam lebih posni uhurmin. Bulop nih, si waras-waras nih.
sibiak tondong, tondong pamubus, tondong bona, tondong jabu, pakot tondong haganup, dadup nasi tempaton, ase rumah mana siam tulang. Adi wani siam tondong nami tondong pamubus si tangkang margani. On badeban nami tulang, halani nok konai lape jengis pangondok nami, bani parsayur matuani orang tua nami on. Sana badi panorangon asur panortor mahita asya ajarin siam tok kanami nanortor on badeban nami huben siam tulang madong ni mamalasur nam siam demban nami siam tulang asya bani panorangon asur panortor mahita tok kinari on badeban nami huben siam nin madong nin hamalas kulur siam tundong nami tundong jabi rumahon ya hanilang ope totoro pe hanay manortor ope laki butuh konai mangundok kon jadi bari parorongon si rup manortor maita asya jarin sama nami nahasarani mangundok kon tortor nami jadi on patarbik kanami ben siam tondong nami tondong jabu rumahon din mahamalas kon urun siam terima kasih mak dom matongon ijalohan nami dempan nina siam ay ma dempan alaho mangajari manortor pitang si butuh tortor hanami sa guru hubani permusik do sa holi anggohan nami jadi ay mahata humbanian nami tentang pamubus hatakon hata sidambahan asitan nabahi saninani nami garingging nami iya panggul nami nasiol manortor mah nami pakon pamoronnya nami aseben hammalobe gual sayur matua
bekam melobe lagune gambiri topi pasar. Agebe itangis kontene ulang pala say parah tu. Alani babaon gema sayur madua.
betontong siol masuk pemurun nami ijon. Hubay sampai musik nami, benda sama lagu ni naromban hujai. Siul dur nami marembas sahali. Jadi benesam permusik nami. Benesam melobe lagu na girang-girang ase ulang pusok tuur di pemurun nami i rumahon. Sonai menur benesam ma.
ay magan lagu Merah Jana. Wah India. Ya. Malas uhur nabi Indonesia. Idah kanami no Indonesia no sada izon manortor. So nai manami terus idon nami tontong Indonesia tulang Indonesia tene. Ase malas uhur nami. So nai mau apa oma malas uhur ni mana di Indonesia domba ni. So nai mani uhur nami sab nami tontong. Kando musik. Betul. benda siapa si Horas nih.